Arlong pira risak hidia hawar kata biskit ki chopen apran kedam. Arnamlang PKCS aklamalong indeng korasor capjet KYF lapen indeng hini Arnamlang so Karbi risunim surong aje ke padopon. Indeng korasor cap Karbi Zonal Youth Festival rongmong along taketalon pon. Japralang so jutang aklamalong indeng korasor cap Karbi Zonal risunim surong aje ke padopon. Pereni pai krep liar ni dong muka rasingja klamalong tekelangjon Karbi jutang asong hin pen pater pipon si rasingja klamalong alira champen hawar Karbi risunim surong aje ke talon pon. Indeng inkoresor kep hawar Karbi risunim surong aje ni jang Karbi Anglong hamren habe dengja sport complex along katalon pon. Kardom pinia birta than bang pini limeri na hansepi non arjuita birta ang ton pen. Sarton nangli hin pen jitu ladak sartok bi resake di sartok bi arong along jitu biskut ki chupen apran hinda minun lo lakan parta si chilang bom tum bang ko so si po puthak nangli hin pen nangli ki chiniet teng pen pilo thanjike chini teng la chona la ga food poisoning a case la onani pen pine biskut wan chila chom chosi amulu men masih soruk jadi food poisoning lah chila da kithi nang tai nyut lo la pen non hospitalized tum bang ko la na kep bak sose la tum phan kona na hospital long se no na dang tum ke bokaja na long do bang ko ne do nge di food do ako di mapulong do jido la keso ang theka son son la ka ke pokan ning sidam ada ko kadang ngade tenon jitu postmortem puthak ke pilo Pertama klaim vek na po chama la so kopi bostu mala dala tum li cho har da ban sili chini long ko enang li en ke thek long ba chinia teng te food poisoning ngadi food poisoning mane amuluk doping man tenon jitu kipat bom ta dulang ma no na mat kan itum la da pinilang lo so bi ke chodun long tum ana finally tum hospital se ko thai bom kopi biskut ki chopen jibe besa biskut da biskut da chini da la tum bu kata biskut to wow ta kita pisok 6:10 মান বজাত মানে আমাৰ ওচি সাহেব ফোন কৰি জনাই নেকি ওচি সাহেব মোক ক'লে মই আমাৰ পাৰ্টি ৰিচা গিদি আলং পিৰা sartok বি গাঁৱলৈ আহোঁ মৃতকৰ ঘৰ মৃতক ছোৱালীজনীৰ দেউতাকৰ নাম হৈছে বিদ্যা তেৰাং তেখেতৰ ঘৰত আহি পেলাই আমি পাওঁ ছোৱালীজনীক মৃতক অৱস্থাত আমি পাওঁ সেইমতে তেওঁ চাই মেলি লৈ বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে PM ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আমি হেৰিয়া ডিফুলৈ পঠাবৰ কাৰণে ডেড বডি ভানত আমি পঠাই দিওঁ বাকীখিনি ইয়াতে সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে কেছৰ বিষয়ে সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বৰ্তমান চলি আছে সোধপোছটো Indeng koresor kep hawar Karbi risunim surong aje hamren hawar along setami misen pen ayunit tin pen ke bangari sonim so atum setami ke kan kilu nason kachipati along setami misen pen kachipati pon pen hamren hawar rong aje aphan alira champi pon KCS mai phum hon terang lapen kongchun bang sarmening ti lapen chirap chito korte lapen injira tum do an pen labang so hawar Karbi risunim surong aje aphan alira champi pon hamren pen rostoming ti 365 news India Pereni pai cricket Tom Arni gang sampor pai chokra chitima pormalom joy pen berta kelong ateng home night supera bus registration number NL07 B0399 khatkati checkpoint along khangdun checkpoint kirika kuruk pon ahut home crep hosabun ahom along pen gram 186 heroin nebdun long labang so sa long kachirap dun Tepuno reto artaning kantong ke braketom karlitang pupol reto aso podimapura sor lapendi loli artaning kaning koratrok dari aso po manipura sor pusi pangthekpon labang sokiri kakuruk alongside kedeng pon OC khatkati SIUB Maulik Burma SIUB Charan Mohan Chetia SIUB Mridul Rudra Paul lapen arisang hotum charap chitodun labang soraki hormumati heroin bogajan SDPO APS John Das aridingsi hodai ponlo Bertapang dakpon bogajan pen Bisnu Lekhe 365 News India
Perini pai kre player ni dong mukak rasingja klamalong teke langjan karbi chotanga songa hin pen chepatir pipon se rasingja klamalong alira cham pen hawar karbi risunim sorunga je kitalon pon lapang sorunga je kitalon pon along akai SDO Bodon Singh ti su pen kason se pon kaya deng met akum lina kai KCS amai pu Chandra Singh Kro hin pening pu pon si kaya deng met alam lir chetan pon bang so pen api KCS amai pu Chandra Singh Kro hin pen kaya deng met akum lin kason se abang pu SDO Bodon Singh ti so apan kachoro sitame pajar pon labang so kang pu pon asai long SDO Bodon Singh ti so pen kaning je pon ke kewang jilang aning kan sitame anso se prek je kelang ason son se pon bom tuji pusi ning je pon Bangsolong dong mukak municipal board mai phu biran sing teron lapen ong dung man pengke do bang phi bang phuatum chetong don si mesen pen sayang deng pachun pon berta pang dak pon dong mukak pen rubsing han sei 365 news India Havar Karbiri sunim soronga je arnam lang PKCS ZKYF thereni phaikre thom lapeni phaikre priana pharmancy paman pon Bangso ke paman pon along borte ka lang mili lapen arnam lang PKCS zonal committee tumahin pen chepahim phupon si chepatir pipon la bangso ronga je along tiran troxy an chetong si ritnong chingdi lun sampung lun bari chong chingnang pen chenglok monsera lehir karbi ke plang lapen akaprek ason amung jutang aphan kaching hon pen chepate pon Rong aja long pendeng sumpot pen muluk kacetu lapen khai jutang kaching hon ahok pet thek pon long puta than pon laso long COVID-19 ki sovura putak jambili NGO tumpen matha pon si medical camp padopen vaccination sitame kipi ponjawar sai pedopon Arnam lang PKCS zonal committee tum along maipu Samson inti kongchun bang Jairam Teron Arnam lang PKCS zonal committee lapen reception committee maipu Khojan Teron Sanjit Lekthe reception committee atum chepatir pipon amaya long aloi sarpo chitongdon sar kangtharbe teri PKJ abarem klem bangphuman pengaloi Karbi Anglong Autonomous Council MAC Mukut Mahanta Diopani MAC Harsing Ronghang atum penchenglok Jameson Rongphar Surya Rongphar XCM Borsing Rongpi Adison Singar atum lapen kaprek jutang aphan kaching hon aradatum chetongdon si pining hawar Karbi sunim soronga je mesen meat ingsamjen pen pachon pon Berta pangdak pon suru pathar pen Jotno Singh Bay 365 News India Havar ke hat sangti mili pachok lamalong kibi pon ingdeng koira sirkep Havar Karbiri sonim sorongo je ingsamjin pensi katalon pichun pon bangso aronga je kedam tang pre ni phai cricket homar ni pen talon pon si ni phai kri player ni pajut pondo bangso along radamai pi sitami pedu pon si Havar ke hat judang songatum Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan chupha pon se aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang sitami chitongdun lapen Havar ke hat MSC mate KSCM khonsing rong pia tum pen chenglok Havar ke hat ahavar jutang ka chinghon kithi kidinga tum chitongdun maya long CM rong hanga sang ho pen rada thengno lam theke jai pona tengke muning mate surihini reng ko rahinia ningkana bangke mate non ke wang thuji Havar Karbir sonim soronga je katalon je phan ahavar tinta Karbi Anglong Autonomous Council hin pen lakhinia tangka panong pipon popota rada thengno lam the jai pon Havar ke hat pen long bamon rong phar 365 News India Our side budget long stock lora with that policy kerap nanti Karbi Anglong Autonomous Council our side jong inut bahini rap dumlo lale ke dorti kali lasi Karbi Youth Festival ningkan se katalon pon tara lang solong Karbi people full katalon pon son niliket hek budget long ke thapon cheng lak thopen cheng lo pi sianon nili pipon momlo Karbi Anglong Autonomous Council pe lapen ke Karbi lamya tamai phanta aprang Karbi Anglong Autonomous Council nili prang jong budget long ke thapon abe sta nili lak hopen chenglok non lak keban leng tai lo ani kan bang nili pijun mom lasi hawar mai tum laso Karbi bisunim suronga je laso katalon pon nikani se tangka poisa ka dure ajo ini pen kesak to lasi nili Karbi Anglong Autonomous Council pen pini pangdak pon lo je pininga budget long non angkele thuja budget long election aprang budget do ji plus budget long nili hawar pin aphan Karbi sunim surong je katalon je aphan lakning ya tangka Karbi Anglong Autonomous Council pen apon pusi tangka
Pining le thota ni phai krike thompen krepli an rongmongwe cases tirika matumpen chipatir piponsi ingdeng inkoreser kep hawar karbi risonim soronga je talon pon bangso katalona longa luhiaman pen cases central committee ke hai mohon be lakhakre ner kep hawar ke hat MLA dorsing ronghang lakhakre troxi so chengthenta constituency local em kacherong pp anparta ongdunga luhia tumpen chetong dunsi mesen pen mai pichun pon rongmongwe pen dilip tokbi 365 news India. Sir, pinilam the sili tum jahan mosene nili 365 news India lapan KH live perang ke hoi pen nili bang lo nasi pini nangli radak kar rongmongwe karbi risonim so ronga jelong kahumri pen nangli koson ali racham se thekang long lo ini ngarong lo ate patiku kepin pen pinyan indeng ko resir kepan karbi risonim so ronga je jonel labang so kibi pontek labang ke ningarong alam lo pente alira cham do hello wing inglong atok anu itu ay unit at tumta nang participate dun lahai pot ningarong pente ningete labang so akebor iya bang dong sido wer pulutan te ili tumak heita non efrang bang yarni bangke itum isi kaigang tim kuaisap itum dudun tekpo masih bini labang so ketek long dak ketika mame lapen dak employee itum kecerap dun pen rongosar rupasar dun kecerap dun hai ke niwang teklo lapen labang so kecerap situ bang lan so se itum bangdang tek pulutang te miupo lapen lakso kecerap situ dun tek pot anutin bang putin asong tin tum pantame especially dak karbi employee dak rongmongwe kedo tumhan churu tekang ala dum labang so kecerap situ dum peneng det kali ningkan wang da cerap dun labang so ngamar bulong pen ningarong si so kecerap anu si pedweri pantang tuning wisi mone prang bang jarni tapuson le dum klempon da pon teklo pude labang ke mesen pum si ning thepon lo kang desa nangli bangso karbi risonim so ronga jelo mate dak rongmongwe phan arji kiding phan na le pene ke mathakang lason doma jiriding man kama tatang ya jiriding ulo sai tu malong source kom hek source kom hek kan bong vetame itum ke lahaya ve lason ve abu ke ve cheng ve muria ve kanadim ve lunadim ve pura itum ke kan kilu ning tonde dalo mati hola hello itum target lo asi lasong bong pen pima warsai itu ke lake MLA pen pima warsai long lata itum en ponang po council pen pima warsai long itum en ponang po MP pen pima itu warsai long lata en ponang po asi itum ke source kom hek pot itum ke labang so ining cepa oi ning cepa yang ge pen claim clear pute lagi chok chilo lasi non lanvet etame sarkar pen asabe tami itum ke warsai long bom joini si itum pini anata alir chapi kontek lo lasi itum sarkar banda itum churunang po lapente dak MLA pen punon MP pen punon akhirap ke lake doek po lasi lahai bangke ta asurs kom hek pot ining kamata teng pen kon sili ke kenangi ma ning kamata teng men so teng itum apor teng pa pleu ni ta itum piu pen lahai kami papleng kona pen chogi kejetu cirap kang desa tim Karbi Anglong pen kuan mak klempon labang so abang ke penangan dim lelo nangli jongjong pen dak rongmongwe KCS zonel atuma phan nangli kopini nangli ning kang sampen kemat haponji lapen ke klem ponji aputhak nangli hin pen doma sar tum zonel committee tu pen jingwai bon klempon bompo lala lama ate nili danon cheklo yoni on thomelang MLA ke man pente government pen da thang development scheme ka do weda non man nangli lelang non si ni tum la high scheme ka do we proposal mo en bom lang la pente da lo ma phananda proposal ke teng pon lap lo la si ili tum ke claim moni hange ke sik ke dolo he ta non het si MLA ta ke highland mati ke claim tang tum lo kan tum man ke nar jure nelo tenang tum all over Karbi Anglong le la amu ni tum ke claim ke dam rong mong we balam chok ai lo he ke claim tum lo ni tum ke nar jure rang nelo le choro la sir tenang honde rang nelo ni tum ke Pinia berta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom